الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى. من الله يتكتشك نتي فناهم كندالو وافوا هوريها اتش فناوگن دانته هذا مي درسنا الإمام البربهاري के عقيدة فتوगे मिसाबुम बयान को देवा फटवा फंगनी रियामत दुआहु अलुन दिरुवुम के वांकतका हिसाब बेल्लेवुम के कंतत्तावगे वाहका एगोतुम नितागा बयान कुरबा निवनी वकुलु शैइन मिम्मा औजब अल्लाह अलैहि फना यफना. अल्लाह सुब्हानहु व तआला एतकेच्चे फना उमा कंडालु वाफवा हुरिहा तकेच्चे नेति फना वेगिन दागुट्टे अदे एकदेग फनो मी इशारा कुरबनी अर्रहमान सूरतुगे 26 वनायत अदे 27 वनायत का बस वनाता दा वही कुरवा बसवा कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम. अदे कुल्लु मन अलैहा फान ए बिम्मती गनवत एतागवा कोन्ने एच्चकी फनागेन दानेच्चे अदि वयबका यफौगा देन देमिगेन दानी देन फनामुमेन नेग्गोतुगा वानी वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम. कदेग फानुगे वेरी कीरितवंत मैगवंत वेरी रस्कनांगे वजहु फुलु एकनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला के ज़ात फुलु फियवा उरिहा एच्चे नेति फनामेगे दानकमुगा अर्रहमान सूरतुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला मेवनी बयान कुरबस अदि एनु एतन आयतेगा उरिहा नफ्सु तके वेस मारुगे रहा देखने का दुनिया दूपुराने का मनी बयान को देता एगो तुम अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुरवाने कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत उरिहा नफ्स वेस मारुगे रहा देखने ते व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह अदि यबामिहुन्ना उरिहा में जज़ा देवेने दुहा की क़ियामत दुहे फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि वउदखिल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर. फहे नरका में किबा कुरबा स्वर्ग या वेदे भी जमीहाया की यही नसीब देगे बानिया दुनिया के में हयात की एक बस असले नहीं मधु कहीं वेरी वगुतु कोले कम वगु सुभान अल्लाह मिया निम्मा लगमु इशारा करो ए भाई दुनिया के में हुरिया चती बस नेति फनावे के नाम तक दुनिया के में वगुता की आबदा अलोना नितागा हेदपुरा में वगुतन एंबेमा अबदु के अबदा अलोना में देमिति बेने तलकी आखिरत के गोति दुनिया के में हयात की अल्लाह सुब्हानहु व तआला नितागा इशारा करोनी वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर कहीं वेरी कम के वगुती उफले दे चे कम का ननवी दुनिया के दिरियों में यही मियाँ फटों ममता का वही कुरबानी दुनिया का ए लफ़ाफ़ा गुरिहा फुराने मर गया है अभी दुनिया अकी मधु हिंदू कोला कम एक आगा मिसकूं देमिति बुमंग एक तने कम का ननवी हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरबान अक्सिरु ज़िक्र हाज़िमुल लज़्ज़त लज़्ज़त तन नेति फना कोल्लवने एति तेबामीहु ज़िक्र कुरुम आदमा कुरुम गिना कुराश ए अल मौत मरे अहमे मारू आदाम कुरुम गिना कुराश ए लज़्ज़त ता नेति फना कोल्लने गेच्चे के कुतुब अल्लाह सुब्हानहु व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निता हदीस कुरबा फेवनी ए मरु हदांबा निहाया नी दुनिया के वगुती उफा नी दुनिया के न लिबे आरामा लज़्ज़त की ए वगुती एच्चक मेन हदांबे गेंदे अदि मी दुनिया दूको अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हज़रत दांजे वगुतु अलोन में कोम्मे मीहा का कोम्मे फदर वगुते गास बदल को फाने का मारो
komme miyakam bes purimati maanekam handan kuruma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummata irshad alaihi ade maraki waki umuraka kandelifa waichannu tottu kudinna zuwanunna bodatiniyunna mika waki tarutibenne umurun dwasvema ekenna no komme miyaku duniya do qur'aniki duniyaga zuwanunna adi emme tottu kudinge terega wasamam duniya do qura eta layako ati ei waki jinsaka nuwata waki baye waki qawmege macha kandalwa fawa kamenno ehmema me wimmatiga hingevi emme ma nabiya muhammad sallallahu alaihi wasallam bas duniya do kore nabiyunge sahiba emme fawge rasulullah sallallahu alaihi wasallam bas duniya do kore ehmema komme ecche ki bas komme furane ki bas duniya do kurane ecche al imam al barbahari rahimahullah mitaga bayan ko devane alonu menge aqida ke tere ngewan وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى الله سبحانه وتعالى إتاكتشا نتي فناهم كان الله فما هريا إتش فناء جندا هوته أنا نقولين إشارة كوري الرحمن سورة جاي كل من عليها فان إتاعنا ما هريا إتش فناء جندا هكما كوس الإمام البربهاري رحمه الله كذا بس فلو ني آية تايكو قالونا بسنا الله دنيا كيكندني الله سبحانه وتعالى إتاكتش فناء ما فناء وفتاكت نتي فناء جندا إبهي نتي فناء جندا نوديوم الله تعالى إرادة كرفا إتش بجنما ويام الدهوبا بس هذه ميدوس دميجن دانك ميتي فناء من نواكا تقولون الزمر سورة كه فاستول سبحانه الله سبحانه وتعالى وحي كرواني ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون هذا ونفخ في الصور تعالى في لفما لذين دوغا بمغا ماها بايكو هينتك مروغن داهوك فصعق من في السماوات ومن في الأرض ಉಡುತಕ ಅದಿ ಬಿಮುಗ ವಾಹ ಬಯಕು ಸಾಕು ವಾಲೆ ಎಬೈ ಎಮಿಹಂ ಹೇನತಿಗೆ ಮರುವಗೆಂದ ಫುರಾನ ನೆತಿಗೆಂದಾನೆ ಏಕ ಮಿಯತ ವಮತಾಲ ವಹಿ ಕುರನಿ ಇಲ್ಲಾ ಮನ್ ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಇರಾದ ಕುರವಿ ಎಚ್ಚ ನೋತ ಫರಾತ ಮೆನುವಿ ಎಮ್ಮಿಮ ತಾಳಫಿಲಿ ಫುಮ್ಮವಾಲ ವೇದುಗ ಉಡುತಕ ಅದಿ ಬಿಮುಗ ವಾಹ ಹುರಿಯ ಎಚ್ಚಗೆ ಫುರಾನ ಈ ಸಂಫರಗೆ ದೆ ಅದೇ ಹುರಿಯಾಚೆ ಹೇಳತಿಗೆ ಮರುವೆಗೆ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ದಾಕಮಗ ಮಿಯಾತುಗ ಮ್ಯಾಂಗವಣೆ ಹಮ ಎಫದನ್ ಮಿಯಾತುಗ ಮ್ಯಾಂಗವಣೆ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಇರಾದ ಕುರವಿ ಎಚ್ಚೆ ಮತ ಫರಾತ ಮೆನುವಿ ಏಫ ವಹಿ ಕುರನ್ ಥುಮ್ಮ ನುಫಿಖ ಫೀಹಿ ಉಖ್ರಾ ಫೈದಾ ಹುಂ ಕಿಯಾಮು ಯಂಜುರೂನ್ ದೆನ್ ದೇವನ ಫಾರ ತಾಳಫಿಲಿ ಫುಮ್ಮಾ ಲಿವೆ ಹಿಂದುಗ ಎವರೆ ಮಹಶರ್ ವಿಮಗ ತೆದುವೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ತಿಬೇನತೆ en devana fara taala fidi fumma wale rumu mahsharu ko redbena kamga miyatu ka wahi korba en bima qiyamatu ke terega qiyamatu ke mi emme fawge kanta tawchare nimene gen tani taala fidi fumma wale rumu ek taala fidi fumma wale kuma ko ga duniya adi uto ga wa huriya farate ke furana allah subhanahu wa taala gindawa emahaka ei mu'minun ke no ahlu sunnah wal jamaat ke aqida tere imene kamekkam nita gal imam al barbahari rahimahullah bayan korona e kuga ei allah subhanahu wa taala etakati fana qurbu men nati lafafa takati bayan korona egotum vidaloni qala rahimahullah taala al imam al barbahari rahimahullah vidaloni illa al jannata wan nar wal arsh wal kursi was sura wal qalam wal lawha laysa yafniyan shay'un min hadha abadan एक तरह के हिमनी सुवर गया नारकया आरुषिया कुरुसिया तालफिया आदि लौहुल महफूदा आदि लाहुंगा दिउबे अल्लाह ताला फदल फखलमा मितकेचे मीगन एवरेसेचे फनामन नति अबदा देमिगन दे हम अहले सुन्नत वल जमात में अकीदा की नरकया स्वर्ग अल्लाह सुब्हानहु व तआला ए मिहार सुफदवा फ मखलूक अदि नरकया स्वर्ग फनावन नति अबद देमिगे दागतु गमो ताला लबाफा बतकति के तेरे हिमेने का एमे म एनो गम हुरिया फरत के गमो ताला तकचे नति फना को रफा मरु हिप्पा एक तेरे का मरु के मलाइकताया अदि तालफिल फुम्मा मलाइकताया जिब्रील अलैहि सलाम फदा मति वेली मलाइके बेकदुंगे फुरान बसदु अल्लाह सुब्हानहु व तआला हिप्पा एम बीमा
ei bara boduwegen bara biruweri duwinge mahanka adi ekankam alonne imam bandi goi al imam al barbahari rahimahullah ka bayan korabani yafaga ekalefan vidalani thumma yab'athu Allahu al khalqa yafaga Allah subhanahu wa ta'ala den alum kuriha khalqu takun diruvai yab'athu Allahu al khalqa ala ma matu alayhi yawm al qiyamah qiyamat doga emiyum ekamegge matiga e amalege matiga duniyega wagutan heda kolli kamegge macha emiyum alun diruvana ta qiyamat doga itaga faan koramati al-imam al-barbari vidane misakun ekamegge matiga marwediya gotegge matiga qiyamat doga alun diruvana ta mi eta hadis fun takegga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummata bayan kodde fawaqata efogo idalani wa yuhasibuhum bima sha'a adi Allah subhanahu wa ta'ala edi wadi gennevi minbaraka emiyanga hisab ballaw wa fariqun fi as-sa'ir fariqun fil jannati wa fariqun fi as-sa'ir egeteren ebbayaku wani eduwahum suwarugege adi anebbayaku eduwahum wani narakaga alifanaga hemmema ebe shakkenne Allah subhanahu wa ta'ala mistakum mufaddala mi duniyaga edamiyun imtihanu kura bayegeteren hiwamal kura miyu qiyamut doga emiyunge gochaki suwaruge kam galabba faye adegeteren uredunu miyu Allah ta'ala ekalaga rasulullah sallallahu alaihi wasallam de risalata inkar ko miyu meduga gani naraka mistakum mi debe begendani alone me mitaga mi kiyamunda aqida ge macha aqida ya khilaf aqida inkar ko iman nuwe huriya menge gochaki naraka ade komme insana kwes mahshar kuraveni ena ekamege matiga diriyolum vetu kolla fawa kantatoge matiga heyo kantatoge ahulverin qiyamatu mahshar kuraveni heyo kamuge matiga nuba kantatoge ahulverin qiyamatu ga mahshar kuraveni nikameti kamuge matiga ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala vidal favemi mi aqida ge mi nukuta bayan koram ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala vidalone ar-rajulu yamutu ala ma 'asha alayhi mi hamu marwegen dani diriyulumuge hayatuga ena ekamegge matiga enage wagutta bekar ko heda kolli no te enage wagutta ge faada hegatuga ifam dia he amalta ge matiga wa yab'athu ala ma mata alayhi adi yafaga ena alun dirubani ena e kula amalege matiga wa haluge mi al-imam ibn qayyim rahimahullah ta'ala minukta gulegen vidala basole miha ko marwegen dani ekamegge matiga diriyulum vet kolli amalta uge adi alun dirubani amalta uge matiga ena marwegen di amalta uge matiga miga macha qur'ana sunnatun etake dalil dibenge bori adi alun diruba mahsharu kurafumuga imami mistakun kafaru mistakunna tafatu egende alun diruve hindugagas imami mistakunna kafaru mistakunna demeduga warappodu tafateve Allah subhanahu wa ta'ala rahikurawani man yahdillahu fahuwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahum awliya min dunihi wa nahshuruhum yawma al-qiyamati ala wujuhihim عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا هذه إسراء سورة جميعات الله تعالى وحيك ربني من يهد الله فهو المهتد الله سبحانه وتعالى يميك هداية دكوا في ميتي تدمغ اللي بيجنبا ميك ومن يضلل الله سبحانه وتعالى ينام يوم قل ندكوا في ميك مغفورا دوا في ميك فلن تجد لهم أولياء من دونه Allah subhanahu wa ta'ala fiya adan enange hitere wane farate kalege faanu deke wada nugannamane e faga bayan koddebana Allah ta'ala mitaga wahi koraman alon kurin ishara koran nugutaya ay wa nahshuruhum yawm al-qiyamati ala wujuhi eduhum ebamiyum mahshar koravene emiyunge moonu watashe umyan wa bukman wa summan kanu mamman biiru baykamuga wahaluge mawahum jahannam emiyunge gochaki naraka kullama khabat zidnahum sa'ira e narakage hulugandu kudawa komme faharako evrenna e huluganduge andagatun Allah subhanahu wa ta'ala ituru kurave
هذا هم أهم آيات الله سبحانه وتعالى وهي القرآن يوم يحسبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سحر مشركون الله سبحانه وتعالى مخاطب قرآن دوم وهي القرآن يورانge مونوتا وتا لفا نركاගේ තෙරය දමා ගෙන්දවා දුවහු එවරණ අංගවනත නරකගේ අලිෆාන් ගඬු දියුම් ගරහතිය බෑමි හොඳ දිගන්නාශ මිතාගේ සලන් ෆාන් කොල්ල මෙන්න එදුවහු කාෆර් එමිහු මූණු වත දමා පුත නරකගේ අලිෆාන වට්ටා දෙවෙනවා هذا أنس بن مالك رضي الله عنه جارهم رواية جنبه أن رجلا قال مية فاس رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريه قادنوني يا نبي الله اے اللہ کے نبی آئے كيف يحشر الكافر على وجهه كينن هي كافر کو اینگے مونوت واحد کا قیامت دو کا محشر کرے اد دنیا کا ایم سنگاپی کا ولنی دفاع کے مچ ایم کینے تو میہ کو مونو اینا بمتی کا گوتا مونو بمتی کا کہتے گوتا دین ہنگا فنانی محشر بما هندو رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرآن أليس الذي أمشاه على رجلين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة دنيا کا بمتی کا دفامت چن اینا ہنگم کے قلدانا کن اللہ تعالی دیوی الہو اینا کے مون وطبا حادو کا محشر قرآن قلدون وانتا وگن نویتو ہے ایوے شکنے قلدون وانتا وگن نویتو එහෙම මේ හදීස් රිවා කරව රාවින්ගේ තරයන් කතාදා රහිමහුල්ලාහ විදාලන බලා වයිස්සති රබ්බිනා ආදේ අලමෙන්ගේ බෙරි රබ්බුගේ ඉස්සෙ ගන්දි වාකෝ එල්ලිම එවේ ශක්කන්නේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා එදි බොඩිගන්නේ ෆරාතක එකලාගේ එදුවහුගා හේව ජසා දෙවා අදේ උරදුන මිස්තකුන්න එදුවහුගා වනේ නිකමතිකම බිරුවරිකම දුනියා මතේක කිබුරු වෙරිවේ බොඩාවගෙන් මීහුන් මහෂර් කුරවේනි එමිහුන්ගේ සයිසුන් එමිහුන්ගේ හජමුන් වර කුඩ බයගේ ගොතුගා කමුගා බය රිවෑතවගාවේ අදේ මහෂරුගේ විමුගා මිස්තකුන් එමිහුන්ගේ ගෑමච්චන් එරිදාම් තිබිරුන් දුවා බේකමුගා මානකමුගා බය රිවෑතවගාවේ ඒකතරන් ගින රිවෑත සහනුවේ මලොඬු හදීස් දන්නවා නුදිය කමුගා වියස්වස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ජසා දෙරුන් වනි ඒ බය කුකුල අමලකු ان دينو کا جزاء ابے گوتون قواعدن ہوے الجزاء من جنس العمل جزاء دبون اے ہیو جزاء ویس ادی نوبا جزاء ویس اللہ سبحانہ تعالی جزاء دبون ونی امیا کولا عمل کی جنس نے اے عمل کولا فتان نے جزاء کم گاونے اے گوتون بلارگا دنیا کا کیبر وری وگنے بوڈا وگنے میستا کنگا مچ گدکن دکا تیمایا کی තිමාගේ නෙවර් දෙකකින් මුළුණු බයක ආඛිරත් දුක එමෙ නිකමෙති කරබ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ආදේ නිතා ගලොනම ෆාහන් කොල්ලම් බේනෝනි දුනිය මතීගා මුදාගින කුරුමට්ටක සලාන් ජහ මුළුණු මීහුම් ෆුදුන් තරි කන්නෝත තිමාය සලාන් නුජහ එහෙන් ගොතකපස් දිරියලුම් හේද කුරවිදාන මීහුම් සලාන් ජහමුගා එනා ඒ වගුතන් හේද කුරම් දිය මිහුම් යාමත් දෝ මහෂර් කුරේනි මූණමතිගා මස් නින් හාලුගේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කොන් නලොන්ගේ තරන් කිත මියුම් තෝ ගෑබාර ඌරි මසක කුරවේ ෆත මියුම් අම බිමතිගා ඉෂීදගේ කිව් වදාලා ෆසලාන් ජහමුලි දුවසකුගා හේද කුරමුන්දන වරන් නුරකාතරි බිරවරි කමෙම්මි අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්න් උමර් රදියල්ලාහු අන්හුමා ගාරින් රිවාමගෙම්මේ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس ميه کو اہمیوں کاری سلام جان اینا ادی ہونا اگتو کا ہورجنا حتى ياتي يوم القيامه وليس في وجهه مزعف له قیامت دو اینا محشر کرنے اینگے مونمتیگا مسکولن فدان मैं गलवेरे विदाड़े मूणमती का मस्कोले नेंग हादु गेना महशर करे मां का वाही करे बीमा ए भाई एदुओ एने मोरी बिरवेरी कमा अदि एदु मिस्तकुंगे बोला कावतेंगा हिसाब मूट इरु तिरियगे गन्ने दु कवा हूना हेगे वेना मिहुरिया कमस एमिहुना बोडुवे गेंदी अदे रिबा का ओळुन मिहु दुनिया मती का रिबा का ओळे मिहु क़ियामत दो महशर करे वेनी जिन्नी मोय फा बाय फदान कमगा बकरा सूरतु का अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही करे बफा मैं तो आलम में कहते रहेगा रिबा के लोना की माँ बड़ू खबक कम करनुए
dafatu nankiya kiyafa ribage loan miyade salon me terege bor ribage biafari miyade salon me tere kurege mikan kamun alon men salama be rakka terwanje hen nunnama qiyamadu mahshar kurave hisab farambes efada miye kwane nikametika Allah subhanahu wa ta'ala al-Baqara suratuge 200 haddiya faswana ayatuge wahi korabani alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas riba kamiyabu qiyamad duhu adun diruvenduga ena adun diruveni jinni moyevegen tali hunna miyaku mahshar kure fadan ಏನಗೆ ಅಮಿಲ್ಲ ಹಾಲಾಗೆ ನೂಳವೆ ಹಾಲತೆಗ ವಾನುವ ನೇಗಿ ಏನಗೆ ಸಿಕುಂಡಿ ಏನಗೆ ಹರಕತಕ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಾಲ ಬಾರ ನುಫೋರೆಫದ ಹಾಲತೆಗ ವಾ ಮಿಹಕು ಫದಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹೇಗೆ ಸಬಬು ಎಸ್ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದಾನೆ ದಾಲಿಕ ಬಿಅನ್ನಹುಂ ಕಾಲು ಇನ್ನಮಲ್ ಬೈഉ ಮಿತ್ಲು ರಿಬಾ ಎಫದಾನ್ ಎಮಿಹುನ್ನ ಜಜಾ ದೆಫನಿ ಎಮಿಹುಂ ಬುನೌಳೆ ಕಮಗ ವಾತಿವೆ रिबाया की व्यापारी फदेचके इन्नमल बैउ मिथलु रिबा व्यापारी की रिबा है ये कच्चके व्यापारी रिबाया है अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुरान वहल्लल्लाहु अल-बैअ व हर्रम ar-रिबा अल्लाह सुब्हानहु व तआला व्यापारी हलाल कुरवा रिबा हराम कुरवी फमन जाअहु मौइज़तुन मिन रब्बिही फंतहा Allah subhanahu wa ta'ala ke hasaratun ene wa'zu ene nasihatu ke mibastan umma foge kan mukkala finama ena ekaman heda kuri rasul mal ene dibigembe ribage efes minware nunegum Allah ta'ala mitaga wahi kuran waman ada yafoga bisena ribake muga demi urejena mafaulaka ashabun nar ifada miunaki narakage ahudu verin kamuga hum fiha khalidun etaniga emun demi tibene kamuga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kuran hemma qiyamah du'a mistakum mahshar kurave hinduga emistonge halu kirit qur'ana adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatuga wara boda bayan kuraba falan mita korin ishara kori fadan al imam al barbahari rahimahullah vidaloni yab'athu allah al khalqa ala ma matu alayhi yawm al qiyamah nistakum ekamege matiga umuruge dostan eda kolli kamege matige allah taala eniyum adun diruwa mahshar kuraba toha suratuge सत्य का 26वां आयत को अल्लाह ताला वही कुरान वमन अअरद अन ذिक्री फइन लहु मईशतन दंकन वनहशरुहु यौमल क़ियामति अअमा तिमन अल्लाह ذिक्र कुरमा हदुमा कुरमुन एकिबाबे जमीहाया दुनिया के दिरुलुमा अदि आखिरत का इसमें मुफस्सिर में अदि आखिरत का इसमें तकव्वल का बस एने बनी दती हयात के ونحشره يوم القيامة أعمى أدي أنا محشر كرباني لولا نفعنا مياه كتبه إيه مال لولا نفعنا أنا كده لولا كفينومن نوا مياه كتبه محشر كرباني بايك كبه أي مياه توكا الله تعالى رحمه كرافدا يكلا هذوما كروم نكيما بيجن مولون ميستكم أمي القيامة توكا بنمون دانه قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا إيه على كبري إله على دنيا كا إيه على كبري رب تبارك وتعالى على दुनिया को लोला फेन्ना मिये फदाने लोला फेन्ना मिये के तिमन्ना दुनिया का की बेगन तो है तिमन्ना लो अंधिरी मिये के तो लो फम मिये के तो का महशर करे बने ये तो अल्लाह ताला वही करे बने एकम के सबब قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فدان तिमन अल्लाह के आयत तक अमर फुलतक मी इस्लाम जन के शरीयत के हुकुम फुलतक तिबाया में नहीं एच्ची तिबा नुफेन्ने चिकम का तिबा है दिए नेगे चिकम का है दमन दिए हमें फदान ने में तो तिबा जजा दे फुन बनी ए जजा हम बेगन गालो में कुरिन दिन नहीं फदान अल्लाह सुब्हानहु व तआला का जो तो का जजा दे फुन बने न कुल अमल का एजिन सब हमें किरत कुरान ए कुरान का अल्लाह ताला ने वफा हुकुम फुलता का इस्लामी शरीयत दीन के कांदत फेनी में दललुन देखि देखि उन हालु का है एकंदत का कानुवेगे मुरजनम नुफेन्ना मिंगे कमंग एदिगे मुरजनम क़ियामत दो महशर कुरे वेनी बस एनगे दललुन नुफेन्ना मिया कुफदा अल्लाह ताला है कुरान हमें आयत तफा फुरम कुरबम वकदालिक नज्जी मन असरफ वलम युमिन बिआयात रब्बी ए फदान ने तिमंग अल्लाह एमोने जजा देबनी दुनिया के वगुत्ता इसराफ कोला नगाला वलम युमिन बिआयात रब्बी एनगे वेरे रब्बुगे आयत तक एंगेमुन तक मुअज्जत तक ईमान नुवी मिहुन जजा देवने फदन वला अज़ाबुल आखिरत अशद्दु
وأبقى أدي آخر دوغ عذاب ما ودوغم بي أدي دميگم بعذابك එහෙම වීම මහ්ෂර් කුරවේ හිඳුගා මුශ්රිකුන්නා කාෆරුන්නා ඊමාන් නුවි මීහුන්නා අති අල්ලාහ් තාලා නහී කුරවි කන්දත්තකන් අරා ගන්න මුන්දිය මීහුන්නා හුරි හාලතු කුර්ආන සුන්නතුගා අල්ලාහ් තාලා වලනි බයන් කරබ හැම එෆදන් හුරි හේකමුගේ හොද වෙරින් මෙස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා හේ කරන යවම තබියදු වුජූහ් වතස්වදු වුජූහ් එදුවා කි මූණුතන් අදිවෙගෙන්වා අදි මූණුතකෙන් අදිරිවෙගෙන්වා දුවහේ මූණුතන් අදිරිවෙගෙන්වා මීහුන් අලොන ඉස්මේ බයන් කොෆියගේ බයන් මීහුන්ගේ හාල මූණුතන් අදිරිවෙගෙන්වා මීහුන්නා බේගොත අල්ලාහ් තාලා හම ඒ සූරතු වහේ කුරානි වම්මල් ලදි නබියද්දතු වුජූහුම් එබයිගේ මූණු අදිරිවෙගෙන්වා බය කියදුවා හොගා ෆෆී රහමතිල්ලාහි හුම් ෆීහා ඛාලිදුන් එමිහුමනේ අල්ලාහ් තාලාගේ රහමතුගේ එතාගා එමිහුන් අබද දෙමිහුන් නහොක්කේ අද ඒකතරෙන්ස් එම්මෙ රංගලෙන් මිසාලකි නියුම්මතුගේ මිස්තකුන්ගේ තරෙන් වුදු ෆුරියමකෝ අලුකමුගා දෙමිතිබේ මියු ගිනා සජිදා කුරා මියු ඛියාමත් දුවගා එමියුන්ගේ වුදුගේ ගුණවන්ත දිල්ලිෆා මහාලුගා දලාලමුන් දිල්ලමුන් දහාලුගා මූණ අලිවගෙන් මහාලුගා මහ්ෂර් කුරෙමෙ අද වුදු ගිනකෝ සජිදා කොන් මුළුණු මියුන් වුදුගේ ගුණවන්ත දිල්ලිෆා මහාලුගා මහ්ෂර් කුරෙමෙනකන් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මනි බයන් කො දෙපා أبو هريرة رضي الله عنه قال رواية جمع إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء إبن كذلك فانوك أمتك ميسا كنا قيامة دوغا أبو هذا بهندوك أميهم أناني أميهم وضوء غنوانتا دلك دلانا من دهانوك أي من أثر الوضوء وضوء أثر تقول فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل එමියගේ ගුරුණත් ඉතුරු කුරන් බේනුවා මියා එනගේ ගුණවන්ත ඉතුරු දිල්ලන් එදේ මියා එකන් කුරා හුෂකම් හැබැයි වුදු ෆුරියම කුර නමාද කුරා කොම්ම ෆහර රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ වුදු කුරමුමා නමාද කුරමුගේ වාහක අයිසවා හදීස් වලතෝගා මුලෙම සම්මන ඉස්බාගුල් වුදු ෆුරියම කුරුම්ගේ වාහ වුදු රංගල කුරාවා කැමෙම වුදුගේ ගුණවන්තෝගා රංගල ෆෙන්ජෙස්සු රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කුරවි කොට කුරුම් ඒ වුදු ෆුරියම කුරුමකි උලබටා මේ ෆෙල්ලන් ගොතේ මුදම කොඬුලා මේ ෆෙල්ලු වෙන්නු වුදු ෆුරියම කුරුමකි ෆාගේ තඹි කට්ටාම දොන්නන් ඔන්න කොන්ෆාරකු කකුලා මේ දෝමෙන්නු තින්වාරු දොන්නන් ඔතීති වේ එන දිහපාරු දෝමෙන්නු ඒ වුදු ෆුරියම කුරුමෙන්නු රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයන් කොදන්නේ මේ ෆුරියම වුදු කුරානකු එහෙම මදීනු ගකම් කොයිගොත කීරිත රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කුරේවි ගොත කුරුම් ඒ වුදු ෆුරියම කුරුම අලොන මෙතරෙන් කොම්මෙ මිය කීවස් නිතා දිවෙන් කියාවල ගොර්ර තහජීල් කරේගෙන් ගා මිය කමුවා ගොර්රන් මුහජ්ජිලින බවගේ මුරාදකි වුදුගේ ගුණවන්ත දිල්ලි දලානා ගොතුක අලිවගෙන් වාසද එමියුම් හා රියාම මහ්ෂර් කරේ හමේ ෆදන් තිබෙවලු නඩෝසන මිහර අලොන මන්නා මේ බදල් කුරනේ හජ් මුසු රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හජ්ජතුල් වදාගා අරෆාතු ගොහන්නකෝ අරෆාතුගා එකලේෆානකුගා හජ්ජුගා බෑවරේවි අසාබ්ය කදුන්තරෙන් බේකලකු ජමදුන් වෙට්ටි වඩාගෙන එදුව දුනිය දූපරේ ආද ඉහ්රාම්ගා වනිකෝ මර්වා මීහා ඛියාමත් දුවහුගා මහ්ෂර් කුරෙවෙනි තල්බියා කියා ආදු සුබ්හානල්ලාහ් අලෝන වෙන්දරෙන් කොම්මෙ මිහ කදනේ අල්ලාහ් තාලාගේ ඉස්මු ෆුලු මතිවරි කුරා හාලුගා මහ්ෂර් බිමද්දා එකන් කුරවෙන මග අලෝන මෙන් ගෙම්මති ගාව දුනියගේ වගුත්තන් යෝකම ගාලන් මෙන් හේද කොල්ලාන මයි ෆදන් අලෝන මෙන් දුනියේ දූකෝ දෙන් අලුන් අලෝන මෙන්න අලුන් දිරුකුන් දබ්වා හිටුවා දුනියේ ගාමති එන දුනියගේ කුල අමදෙක් ගෙමති ගා ابن عباس رضي الله عنهما قالوا روايه كمان قال بينما رجل واقف بعرفه ميكو عرفات ابي انا احرام حج قالوا كان ادا كرمو عرفات منذر رقص رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر بدعاء كرمو رجل واقف بعرفه ميكو عرفه بمغا هننكو اذ وقع على راحلته انك سواري بيتي وقصته او اوقصته اي سواري के सबब ने वेट्टुम के सबब एना कंदुरा बिंदांगस एना दुनिया दोपरी ए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहरिमुन इहराम गा तिबे मीहुम हिनवा कफन कुरम गे उम्मत बयान को देवा मु हदीस कुरन इगसिलुहु बिमाइन वसिद्र
ena hinawa duga kunna rufatu fenun hinawashe kunna rufatu fenaki saboni fadan beenun kurechen e zamanu wa kaffanuhu fi thawbaini adi de fotiganduga ena hinawashe hinawaro ena gaga de fotigandu lashe wala tuhannituhu wala tukhammiru ra'sahu adi ena gaga evs kala ataren nudashe mayita hinawa induga fotigandu teresha adena gaga bas atora hanuta la mirwas duaichi kafura adenu mesechi e zamanu galiben ruriya mirwas duaichi lage mayita ga mirwas duwa adi ena kafunko waludu miyonna ekamako ihram gawa miha sentu jehuma mirwas duatakati benu koru manavima ena maruegen dia haluga sena muhrim ihram bandage puri haluga maruegen gosabate hadis ko rabani ولا تحنطه انك حنوت نونغلاش اترى ميرستاج نونغلاش ولا تخمر راسه ودي انك بوني وانو كرش احرام گه حالغا وا فرينا بوني وا كرمكي مناكم ايما كفون قران دغاس احرام گه حالغا مي حرام بدگن غري ميا بوني وانو كرم امر كربن يفو حديث كربني فانه يبعث يوم القيامه ملبيا اين قيامه دوغا محشر كربين الون ديروبن تلبيه كي مندا حالغا kamege matiga ne ko maroi kamege matiga adun diruvene e basulge muradu ade shahidum mahshar korevene emihun ge gang le hore munda hadu emihun ge le ki emihun ge hore munda ni rakula ge le kam ga besegen do munda ni misku ge ataru waskam ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan ko deban abu hurairah radhiyallahu anhu ga riwayat fa mi hadith ulugane qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min مقلوم يقلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وقلمه يدمع الله جماعة شهيد واميه جاء هوري زخم تن قيام الدوغا هنا معشر كربي دو إيه زخم تكون ليفا بمن داغو تو غير معشر كربي حديث كرن اللون لون دم إيه كله كي ليجي كله والريح ريح مسكين إيه كماكو هنا جاء فابا ليجي واه كي miskuge hataruge miru wahe emma ena ganga enage gunawanta ves qiyam mahshar do hekide munde allah ge moga shahid we fawa mi ekkamene ade ekamege matiga alonmen duniyage wagutan heda kolli kamege matiga mistakun adun dirufum bana ehmima giyanuda nuba allah nahi kurabba fahish amal tawge matiga alonmege wagutan heda kollumuga ule mihum biruative tauba mun avaskuranje alonmen na maru baddal qurani kongira kon kame evs miha kannege umurun doswandan duniyaga hunnane kame nota zuwan umuru gatimanna duniya du qurani kame kagatto engene zuwanunge teren kidam mihunto kanduwe ganna anek ಕಂಡುಮತಿಗೆ ಎಗ್ಗಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬೇಕನ್ನ ಎತ್ತ ಕಮೆಗ ನಿಯಮ ಮುಂದನೆ ದುನಿಯಾ ದೂಕುರ ಮುಂದನೆ ಹೇಮೆ ಏ ಕಮೆಗ್ಗೆ ತೆರೆಗ ಎಬೆ ಕೂಳುನು ಕಮೆಗ್ಗೆ ಎಬೆ ಮೆನ್ ದುನಿಯಾ ದೂಕುರನೆ ಮೇ ದಳನ ಮೆ ನಡುವ ಮುಂದಂಗೆ ಬ ಎತ ಬ್ಯಾವರ್ ವಿಯಾನುದ ಅಮತಯಗೆ ಮತಿಗ ಅವಳನೆ ಕೊ ಮೀಸ್ತಕು ದುನಿಯಾ ದೂಕುರವ ಫಾಹಿಶ್ ಅಮಲ್ತವಗೆ ಮತಿಗ ಏಕಂ ಕಂ ಕುರಾತನೆಗೆ ತೆರೆಗ ಬಡಿಜಯಗೆ ಎತ ಬೇಕು ದುನಿಯಾಗ emiyonge furana netigen diyawa ehmi mawwa nahi kuravi faafage mati geta bayku maruwege ngebade mastu atakati venum kuramundani ko overdose wege maruwa mundawa amma haram kuravi zine gamal hinga mundani ko ekamuge terega maruwege ndawa mitaga midakani lut alayhi salam ge gamuge waaka nota pompe ge waaka no miummatu gavis mikantata miedu seba hinga munde alon mege kurimatiga faafage matiga ma miha faafu kurumundani ko duniya dookurumu enaga ajal hama vidanakama birugannan jehebe adi ena ifadem manekon ena duniya dookofina ma akhira doga mahshar kurwen dugas e faafage matiga ena huridanaka mandaka birutu wanjebe tibekuno ngadosawane nubani muma adi heo rangalo nimumuge wa ei mitaga mi ishara kura mu'minuge aqida ki efaga mi baskol furem kuravam vidalone wa yaqulu li sa'iril khalq mimman lam yukhlaq lil baqa kunu turaban efaga allah taala edwahum demitibuma lawwafa nuwa huriya khalqu takunna wahi korabane kunu turaban veyya begendash ade insina jinnina ke edwoga hisab bella mafoga naraka nota suraga vanta verenge gotuga abada demiti bene bayako
enum huriya makhluk takun nang Allah taala eduhon makhluk takun ge kiban ekalange ebbe ko nebbe ka badal hippe mo fauga haggutan adako adul insaf qaim ko rabbi mo fauga veyya mo ngamur ko rabban naba suratu ge amma yatasaalun ge surat amma yatasaalun suratu ge me fahu ayatu ga Allah taala ekama ishara kora wahi korone wa yaqulu al kafiru ya laitani kuntu turaba edun kafaru miya bunane huri hanake ge bodu kamai timanna veyya begen diyana enen janawaru taffadan timanna ves timanna ge hisab bellem fogade nimigen daanana me narake ki nimumen nete abadu titemiti benatan ta abada vena azam ge demiti benatan ehme em ge demundan timanna de marwege nimigen daana edun em marunuwane kamam qiyamah duka botala bai korose قال رحمه الله تعالى الإمام البربهاري رحمه الله دم بدالون والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم قيامة دوغا خلق تاون مدوغا قصاص إبواني كمان إمام وون أي أهل السنة والجماعة كي إمام كم كترين كمان كمان بني آدم كدرين والسباع منك جنوارتك والهوام حتى ذرة من الذرة هذه أنوم بس سوفا هذه كترين بس كودي أم كودي هين يدان ده ekate anakacha vefama aniyage badaluga ekate ke kiban anakacha badal dippa wademana botana ekaman imamum ke ahlu sunnah wal jamaat ge iman kam ge teren himena kam hatta ya'khudhu Allah azza wa jalla li ba'dihim min ba'd ekate ren ekacheka difawa aniyage badal anakacha Allah taala edu devuma fawga beyam amru kurama insina jinni fiwa li ahli jannati min ahli jannati suwarge ge لهذه الجنة من أهل النار سورغ وانتورن نركا وانتورن ديفوا أنياغ بدل سورغ وانتورن دي بدان وهذه النار من أهل الجنة أدي سورغ وانتورك بس نركا وانتورك مشرك بس أنيا ديفوا أنا ميغ بدل الله تعالى ne devva حساب الله مفوق سورغ وانتورن بني هم فدا وهل الجنة بعضهم من بعض أدي سورغ وانتورن بس إبّه كنبّه كديفوا أنيا أنوتا أميون إكا كونكا كديفا بيدنا مكة بدل الله تعالى بسوس إبّه بدل ديفوا مفوق أمينو سورغ بيدو منوه وهذا النار بعضهم من بعض هذه نارك وانتورن سبّه كنبّه كديفا أنيا كبدل إدون الله تعالى إبّه كنبّه كديفان إفّه ميسكون نارك وانتورن سورغ وانتورن نارك رادي سورغ بدما إن شاء الله مي فتوكه اهم في دوالا كان انا كاس بدل كلهم غمدوغا علونغا ما كلهم يدون مالنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.